Domani inizierà a Istanbul, in Turchia, il primo vertice umanitario mondiale, finalizzato a riflettere sulle misure da adottare per venire incontro alle drammatiche situazioni umanitarie causate da conflitti, problematiche ambientali e estrema povertà. Papež Frančišek je po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu na trgu svetega Petra v Vatikanu 22. maja na praznik Svete Trojice spomnil na beatifikacijo v enem od italijanskih mest. Med blažene je bil prištet duhovnik in redovni ustanovitelj Francesco Maria Greco. Živel je na prehodu iz 19. v 20. stoletje in vneto pospeševal duhovni in družbeni blagor. Sveti oče je nato povabil k molitvi za vse udeležence svetovnega vrha, ki se bo 23. maja začel v Istanbulu, da bi dosegli uresničitev glavnega humanitarnega cilja, ki je reševanje vsakega človeškega življenja, zlasti nedolžnih in nezaščitenih ljudi. Med pozdravi raznim skupinam pa je posebnega namenil skupini slovenskih zdravstvenih delavcev. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče tudi povabil, naj se 24. maja duhovno povežemo s katoličani na Kitajskem, ki v njenem svetišču v bližini Šanghaja s posebno pobožnostjo slavijo Marijo kot pomočnico kristjanov. Marijo pomočnico naj prosimo, da svojim otrokom na Kitajskem izprosi sposobnost prepoznavanja znamen nenehne božje ljubeče prisotnosti. V tem svetem letu usmiljenja naj katoličani skupaj z ljudmi drugih plemenitih verskih izročil postanemo konkretno znamenje ljubezni in sprave, je zbranim na trgu svetega Petra položil na srce papež Frančišek in jih na koncu, tako kot smo že vajeni, povabil, da naj molijo zanj. In ogni situazione i segni della presenza amorosa di Dio, che sempre accoglie e sempre perdona. In questo anno della misericordia possano i cattolici cinesi, insieme a quanto seguono altre nobili tradizioni religiose, divenire segno concreto di carità e riconciliazione. In tal modo essi promuoveranno un'autentica cultura dell'incontro e l'armonia dell'intera società. Quell'armonia che ama tanto lo spirito cinese.